Marita sa luna, oras parjolo hita madok malate ito amat na morto de bata di sala pangaran mo tiyon na dihita di base tikyon ima nang mabuan yan na kota tubugas joran itu hani majalo pos pasu perbugason padong astaripeon dihamu aman namin na nami terlumobi di inang udah nami dohot amang udah nami ison rodo hami terlumobi sian ketua wilayah sada sektor Bengkong Nagoya ala molo pusat ano pen no kami madok melate do di kita saluhuk na terlumawi di Pungwata sektor wilayah sada Pepera Sebatam marlas roha kami ima dinong majalo pas-pasu perbukan sarpeon iba ya anak kot siapung ayana kon di Pungwata saya di pergugu itu hamba saya tujulan nerion marurak tu gijang, marurak tu toro, marbulung tu gijang, merdaka tu siya, merdaka tu apirang. Ido pangidwata, asa tibu di pos-pos Tuhan. Terlumobi di hamu, na dua belah pihak, na tua-tua ni yang kota, dokono nabi doson, na tua-tua ador haduka, tugu-tugu ni horbo, ador hatiti, tugu-tugu ni lobu. Pengen sorma tua mahamu, akan na dua belah pihak, satu nomor ini, satu nomor nono. Oras, ima hatas yang kami siya ketua layas. Jadi maulate mari Tuhan, maulate matong nang dihita. Jadi dia muhazuton nami, isororo hami. Dong asa pungamuna ima markasil tonga boru ibebere narong di Pulau Batamon. Ima digokko do jauh-jauh muna ala nong marhaso hotad do anak kota siat tonga-tonga di bagas muna. Las dor hanami hamupet ikut tong do las rohamuna. Jadi emang hasuton nami bolotuk song do peharoro nami ba ulilas marohamuna. Alana isok kami manupake do. Modo tu ngotik sosadia penon na tarpatupa. Do nga sa pungamuna markasil to nga boru ibebere. Ba ulilas maramuna. So katanya tu maronokku. Titin na tinoba ma golang hotang pangarahuna. Otik sosadia na pinatupan ipungwat ta. Ba ulilas maramuna majalosa. Utima. Betutu. Langsung. Jadi itu pengantin. Selamat menempuh rumah tangga baru. Rukun dan ribut itu pasti. Molo nomor rumah tangga tangga dong na tamat harus tetap belajar dan belajar. Jadi posorak kusi emangnya hatok mahamu dililitat dorna adormuna bah hatok dapat momongan marana marboru mahamu tujuluan nereon asa gabe balas rohani bapak. Jadi soni majo hata tu pengatin